Mahoro iremera no mukino ukomeye cyane no mukino w'umunsi wa gatandatu mwitsinda ryo gushaka itike y'igikombe cy'isi cya 2026 ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi n'ekipe y'igihugu ya Lesotho no mukino ukomeye cyane kabisa ngaba abakinnyi b'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi n'abakinnyi b'ikipe y'igihugu ya Lesotho abafana muri stade ni benshi cyane kabisa bega ibintu byiza nanya nkaba mpuzamahanga uje kukugezaho ibyiza gusa ngabo rero kabisa tugarukana cyane mu kibuga aka kanya tukaba tugiye kuririmba indirimbo yubahiriza igihugu kabisa. Wow kabisa iyo ngiyo ni indirimbo yubahiriza igihugu cya Lesotho. Reka twumve indirimbo yubahiriza igihugu cy'u Rwanda. Yes, of course kabisa. Ibintu nimiriro kabisa. Twongera kubashimira abakunzi ba Nyarwanda mwese muri hano kabisa. Stade yo ni hatari yapfutse yuzuye. Iraza kubitana mutwe n'ikipe y'igihugu ya Lesotho. Igisigaye no kureba ese biraza kuba bigenda gute baba. Match rero ikaba imaze gutangira neza cyane kabisa. Ekipe y'igihugu ya Lesotho irazamutse atatu umusifuzi avuga ati no gutereka imbere y'izamu yaruhiye rwari rukomeye kabisa. Hanyuma rero comeka paswa mutsinzi Andre Jimmy mutsinzi na paswa niyo mugabo Claude arawukora umusifuzi aramwihorera. Umuntu ujyana umupira hagati byanze atatu Ombolenga akora ikosa Sau pasa through in nziza cyane ko Ombolenga arongera rekipera akubita akantu kacyashaka witwa Nshuti no ariko biranga.
gato nta kintu byatumagira bro